Tapi to ati na tapake ko lalasang pajang aja ni palapalang. Iya, to ati na pake. Ko lalang ngatita na sabade na rusak sampajangi ko kita lalang ati. Ya bi ko palapalang yan kataw pandita makada din ni cucu. Iya, jadi makiro. Jadi aja na ko ni sampajangi aja na talo ka sandro-sandro. Makutanang ko sandro palagi kung kataw biasa makanya na usap pa po ima kamu gipu ima. Apa dia tiap ubarani mana Pak, karena imam itu diutus memang khusus di kampung. Pangulo na memang tu kampung imam ti di ustaz si mako paling tak cica si kung katut. Imam tak malak dah terjaga. Maka gitu ni timang jama-jama mati Pak mati pinapang katolan. Ya ko kepala desa napes itu majaba maka dia mesil. Ya ko imak dega ni lo maju kasih je isoro ciasi. Ni Pak maka raji jamana mapamule tau madang oi ale na mana mulut. Pak Mega tu toko mapamadangi Sandro minoli na iya ko Sandro tu talu mina tapu ya ko tanya gesa-gesang anak wali wariala iya itu talu ana ini kare na iya itu magi na malah sama ko na sa iya gesa-gesang ari makada iya anak wali mula sa iko iya palai ko tau madang soro-soro tu jo tangay mako na sa ing kaje na tajang ni karena Sandro makoro lo ni tato macaneri na sa anak na natajam